Tibyan! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, adto'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala Tibyan! Sige, pautangan ka, Sonya. Agampang nga asim tabayadam to inton agsweldo nila kay mo Ngamen, igatang ko kumaday ta iti agas ko. Amumot kanyak, nagado atom tumarag. Gapot aglalaok, timarikrik nak. Wala na, Berta. Unay kayo lakit din aya. Bayadak ka de. Sige, mabiit laeng. Tainak alaan ti 5,000 nga ut-utangem. Agyaman nana. Ay nalakay, kurang pa iti kwarta nga igam ko. Aglon kan iti pagtrab-trabahwam. Anya? Ala ka din tani kasapulan di anak ta nga inauna. Kaasimat no saan tapat ganti kayat na. Ay, o sige. Aglonak to. Ala apag isunto inton kasangay na. Kakaiso na amadanon mo ti panagdebo ni Chere. Di ipaay mi ati pakaragsakan na. Kasta aya? Una na ika. Kayat kumot amapadasan jay anak ko tinagarbo apa nagkasangay na. Iso nga umay kayin to Ay katwen Ngam itinto nalatak hotel ti pakaangayan na. Ha? Una na. Ay na, saanen anasken nga agpasken kayo iti may sa hotel, Sonya. Tadakkel ti magastos iti dayta. Ha? May mayat matlaeng no ijay latan balayo. Mas praktikal ti kasta. No iti hotel, agbayad kayo iti dakkel. Anya? Ay nananang, mapadasak tumatlangan ti bongga party. Ay, awisak tumat dagiti amin agagayem ko. Kat iti daytan tungal daw, nasken anakapimpintasak to. Ay katwa na anak ko. Sige, matungpal ti kayat mo. Ay nananang, nakaragragsakak ka talaga. Jack mailadawan ti kinaragsak ko. Basta pakaragsakan yung anak ni. Aramiden mi. Winfredo, si kanto ti kang runan amang tidkanyak iti rosas. Oh, talaga, Cherry? Wen, sabay ko matadinak paayan ha? Wen, apay din napaayon ka. Maangay to ti dibu party iti may sa restaurant. Ha? Uy, talaga mo't Angam sa bagay. Kastala tibiyag Ura agbayad ka ni tinangina. Basta naragsak ka. Ayos dayta. Kastala tibiyag ako nada. Wen kabayatan si bibiyag ka. Agragsak ka. Kastala tibiyag. Anya, buludan yaw ti pensyon ka. Un kumaa, takasapulan ni Cherry inton agdibong. Tanasken mo't anagarbo ti partina. Anya? Alaka din alulo. Buludak ti pensyon niyaw. Isupay amainayon apang gastos may. Nay. Ha? Apay akasta ti katawa yung ay lulo. Kaslamangin insulto. Ay, oo na yan. Alaka din alulo. Amok nga ado ti kwartayo. Iso apabuludan dak kumaiti 5,000. Imbaglaan na yun na. Apay nga may nanasken na nagarbo ti kasangay ni Chere. Mabalin nyo ti agparte nga uray simple laag. Ay nalulaw, kaya't kumit amapadasan ti anak mi ati nagarbo aparte. Awan nga rod kwartayo, kundi garbo kayo pay laag. Ay, kinamaag dayta. Nilulumot. Sonya, laglagi pa amto'y ibagak. Di ka kundi garbo, no pasig tumot lang nga utang. Saan abali tabayadak tumot laang. Mala, ikan ka man laang tamaw ka di naktumot lasar dengan. Ang amnay bayadam tumot laang takasapulak ti kwarta. Ang bumait nga tumtumarak iti agas. Wun lulo!
Mano tinalon mo, lakay? 20,000. Ang mga nukurang dayta. Ay kat makaamukan na. Sikan tumat ngamin. Kundi garbo ka. Katawan mo't ti kwarta tayo. Unay kalakit din ay lakay. Tapno mapadas met ni Cherry at tinagarbo a birthday party. Tamo kat, apahalan na ti kasinsin na ani Lorna. Nga idinag-birthday, naangay itimay sa a hotel. Kat bungga. Wen na, taado ti kwartada. Aday di abroad ti amana. Kabailan tamat nga ipaiday takin ni Cherry. Ay, makaamu ka man lang eh. Ala ka din Mr. Douglas. Bumulod pa'y iti 20,000 pesos yung tabayadak tumot laang. Amo mat ti paganurotak no siya ti agpautang, Sonia. Wen, Mr. Douglas, amo. Sige, pautangan ka. Ang naskan nga agbayad ka dagos. Agbayad ka itinay ka dangal daw pa nagbayad mo. Wen, Mr. Douglas, agbayad ak. Bueno, ikan ka nga ron iti kwarta bulbuludem. Oh, anya nanang, nakasaganan ti amin? Mabalin kon nga awisan dagiti dumaray iti party? Wala na kaw. Awisak to ni Lorna. Ipakitakan ko na amas bongga ti maangay a party. Ay katwan na. Ipakitam akabailan tayo mat ti kabailan da. Wan nanang. Addan ti aramaten tayo. Kat ti aldaw laangan ti urayin tayo. Tapno maangay ti bongga akasangay mo. Wan nanang. Inton bigat, mapanak makisarita iti may sa a hotel apakaangayan ti dibo partay. Oh? Talaga matuloy ti Dibo Partim? Winfredo, katsapay ko mata dumaray ka ha? Ngamin, si kanto ti kang runa na mangisala kanya. Wen, di kagdanag. Day talaga hayam. Ngamnas kan anak ka formal attire kayo amin a boys ha? Da kayo nga 18 man amang itid kanyak iti rosas. Talaga mo ta. Wana, kan naskan a color pink ti polo yo. Gaputan nakabistida ak tumat iti color pink. Ha? Oh? Talaga? Winfredo, Sige ah. Adamat kit di polo ni tatang ko aping. Di ison ti bulodek. Ken inakto buloden ti Amerikana ni Kapitan mi. Ta iso ti usarak. anya? Una, adamat mabulod ko. Di agbulodak. Ngam ti aggastosak pay laeng. Saan ba't nga importante dayta? Tap naggastosak pay. Ha? Adamat mabulod ko. Di ison ti usarak. Oh sige, kastapay nga ron ha. Ibagak tulangan no kaano ti aldaw ti kasangay ko. Sige. Inak pa iti klasik ha. Bye! Ay. Una yan. Ikarigatan dati mga nga iti parte a nagarbo. Ngampadak mo't laida mamirmirawat. Sa bagay, kastala ti biyag ah. Ay, inakmatan iti sumaruno a klasik. Ay na, nagpintas ka na nakaw. Bagay mo launay day ta bestidang. Kanday ta make up mo. Wala na. Nalaingak sa amang make-up anya. Mabitla nga. Nayunan tapay ba si blushon mo, girl? Iti kasta, naranyag tarupam. Sige. Angem ni misis. Tay bayad ko, di mo liplipatan ha. Kalpasan ti panang make-up ko dito anak kyo. Yung ti bayad ko. Wan, nakasaganan ti bayad ko kan ka. Ay na, agyaman na Fredo. Kunak no di kan makaumay. Nagtaar kay ti suot mo ah. Wena, uray si ka. Nakapimpintas ka gayam. Numamake-upan ka. Uray awan makeup ko. Napintasak latta. Wen, angaw ko la day jay. Wow. Nagpintas ta bistidam. May bagay launay kan ka. Agyaman na. Wow.
Talaga bongga da ito kasangay mo. Pasig ang naka-formal attire dagiti adda dito eh. Wen kasta ti kayat ko. Anya ti makunam iti day adibo party. Bongga. Wen? Kasla party ti may sa abaknan. Kasla baknang ti nagkasangay. Anya? Uy, sika Kasla ka na yun nakapasagidan. Saan? Gamamom. Aming nga ibagbaga kat pudno. Wen? Dahito akasangay mo kat nagarbunay. Ngam ti madi. Pada kamat ama mirmiraot. Iso akasla sila nga panunutin. Anya? Sige maray, mangan kayo laang. Tanaimas ti sagana ti anak ko. Ado ti makan, agbusog kayo laang. Wen nga rod, mare. Ay na, agkakaimas ti makan dito'y bongga. Ay na maridig na. Maminsan la mapasamak daytay ti anak ko. Wen amare, no laki ti takabaalan tayo nga ipaay ti para iti anak tayo. Alami din tayo Kasta talaga dagiti naganak. Ay wan amare. Iso nga inkarigatak na ipaay ti kastoy anagarpo akasangin ti anak ko. Nga men, ipatpatag ko launay dagiti anak ko. Nagiimas ti Amin ta. Mapadasan dati kastoy anagarbo akasangay. Ay talaga. Inton madanon dati makuna apa nagdibuda. Agyamanak ha? Agyamanak iti dadar ayo. Sige. Cherry, agpakadak maten. Agyaman na ken kay iti panangimbitam kanyak. Tap na mapadasak ti dumaray iti nagarbo aparti. Anya? Sika talaga. Sige, umuna akon. Agyaman manen. Agyamanak matkan ka, Fredo. Ala, mudtoyin tay inutang mo kanyak a 5,000, Sonya. Tay gatang ko iti agas ko, agraman vitamina. Ha? Kwalulo. Awan pa'y mag. Itangal daw, tingkadang mo apa nagbayad mo. Iso nga, bayad kan. Awan pa'y nga rod, lulo. Kasanuak nga roda na makagatang iti agas ko. Ado mo ti kwartayo? Ay, sana mabaling. Agbayad kan. Ha! Kung di garbo kayo, ngumawan mo't gam kwartayo. No di kayo kat agraraman. Lulo. Kasano ngay Sonya? Lumaya ko na diti balayo. Tadi ka matan mauray nga umayag bayad iti utang mo. 20,000 ti inutang mo. Plus 10% na. Awan pa'y mo't, sir. Sana balay, agbayad ak tumatlaang. Sige. Ngam na Ag 4% lat ta na utang mo. Ken sana mabalin na di kag bayad. Tano saan? Alag aming appliances mo. Agraman to'y balayo. Ay, anyamatan. Nagbasi ti masusweldok, bakit? Gaputa dakkel ti makmak sa iti sweldok. Ken saan lang at loan ko ti deduction ko. Adapay cash advance ko. Isong awanan manulangan ti matda. Kasanuta itan ang makabayad, lakay. Si kantumat ngamin. Kung ti garbo ka. O ita, di awanan ti pagbayad ta. Kasanaw ka. Ala, ingkakit mangiremedyo. Umutang ka ta, no da pagutangam. Tapno mabayadan ta, dagiti nakautangam at duma. Tani, kababain ta. Lakay. Ay, mistake bakit? Saan ang maiparbang ti inaramid mo? At damat kit ti basol ko Taintulok ko latan, ti kayat yung agi na. Ang manyangay ita, nakautang tayon iti dakkel. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka kundi garbo, no pasig metlanga utang. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Peclay. Ken itimat direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.